kenyal lah nak. Amak. Wah, kenyal lah sebentar kau lu amak ke pergi ke sawah. Amak kau main bawah. You kenyal lah dulu, tak perlu bermain tu nak kenyal lah dulu kau. Dekat rumah. You tak Amak, ya mak. Tunggu mak. Amak ku yang lah le awak jangan le kape bermain nak. Awak kawan suruh aja mak kau dari tadi le. Kadang nak, you tahu amak dulu. Nah, kenyal lah kau. Amak. Kau amak ke pergi ke sawah bersiang. Aku piti amak tinggal untuk mandi bare. Untuk mandi lado, untuk mandi lauk. Banyak kan di Bali dah mak piti 50 aja mak. Ayolah itu belanja den mak. Di Bali nak banyak doh. 50 piti enggak dapat dia kau mak. Segala seketik di Bali nak pokoknya dapat. Tak takana di dia beko do mak. Kana beko ibu amak ke pergi ke sawah ha. Mangamak ke sawah. Siang amak ke sawah itu. Tu bali bare. Bali bare. Bali lauk. Bali lauk, bali minyak, bali lado, bali bawang. Amak yang marah pulang. Amak nak tentu pulang beko antan nasi amak ke sawah. Ada nama mantan mak. Iyo tu iyo kena mati amak nak makan di sawah. Ya lah mak. Yo antan beko yo. Yo. Ada sampai lupa lo beko mati amak kelaparan di sawah. Ya mak. Dak barindu anak beko doh. Yo. Amak pai ya. Ya nak. Ya mak. Hati-hati mak. Yo mak. Nak dapat dia kau fikir 50 hanya. 50 bayar lah 30. Lawak. Nak dapat dia kau. Amak dia ni lalang. Banyak main lah kulai. Keleren gula banyak. Kulai. Ada kau. Dah asyik awak lu. Banyak beli kaya. Beli nah. Keleren beli nah. Dah mak. Tadi lah lapar pari awak rasa yang dari suruh ke dapur tadi lah ditinggal piti pembeli bareh pembeli sambal pembeli apa ndak ada banyak dah malai pula aku anakku jangan lapar pari dia pulang deh jangan di rumah makan deh kali pulang dari mai kalau aku tidak asyik apa main ni kalau aku kini ko siapa main ni lah lapar pari awak kamu membunuh awak anakku ge ko malai ditinggal piti dia awak. Ndak ada awak nyantan nasi ke sawah aduh. Dari kecil ni tadi dia awak lai tinggal piti belanja mali sambal, mali bare, ndak ada dah pulang awak lai. Tidak nampak anak main. Aduh deh, jadi dah. Kalau nyantan nasi awak ke sawah deh. Onde. Mana tadi? Dah pulang awak mak. Oh, apa tadi ya? Onde dak takana do mak. Dua ke dapur kau tadi. Tak bantah nasi amak ke sawah dah lah sehari hari ya lah sanjolo hari. Lupa awak mak piti dah cukup tadi do mak. Tu orang kau main dah mak. Tu awak balian ke kaleren mak. Tu dah jadi beli bareh dah. Dah jadi beli bareh do. Dah jadi do mak. Amak ke sawah dah. Dak takana do mak. Jolah padi pari amak rasa ndak takau dia amak kita kedole sakit sana pari amak lelaki dia lah tak amak rasa bakal mak dia.
mami dado membawa anak etik mami. Inyo tipo seorang ka pikir mo po Iko parang ini ko mana ko dari kedado awak di rumah je badai ko parang ini. Nak tantu kerajuai dia do manalasa ko nampak kawan bermain je lah bermain alo. Ini saya ko main mak, tapi dah pakai jangka mak tadi minta piti balik kalere nama dah magia Dia sudah deh. kembali bare adonya nak. Iya pagi dia makan lebih tak. Oh mak. Tunda ako balik kalere bisa naman.